Yego naringeze ngo byenda hariho ubundi uza kuvuga kugira ngo nze kuza kubasubiza. Murakoze cyane ku bibazo byiza, ariko ndibaza kuko ari ibibazo buri wese ashobora kwisubiza bitari njyewe gusa. Reka mbanze nsubize icyo cya nyuma c'abaturage bafashwe, twibutsa abantu ko abaturage bafashwe ku wundi wa gatanu wo hirya. Ni ukuvuga ngo iki ni icumweru cya kabiri batangiye, abaturage batatu barafashwe ngo kubera kuko bashobora kuba baturutse ino muri Minembwe berekeza mu Ndondo ngo bagiye kugura utuntu dukenewe twa necessite tw'abaturage, utwo n'isabune n'umunyu nako gasukari, utuntu dutoya two kugira ngo abantu bakomeze babeho. Ibi byose nta kindi babikorera kugira ngo batere ubwoba uwo ari we wese wari ufite umugambi wo kuba yogenda akagira icyo yogura kugira ngo agaruke, noneho abantu babone kuba noneho bafunge abantu bicwe n'inzara baburi iyo berekera. Iyo ngiyo niwo mugambi wabo. Abo bantu bafashwe twarabisabye inshuro nyinshi mu biganiro bitandukanye kugira ngo abo bantu bagarugwe, kuko ntacu bari abantu bazira yuko ari abaturage bo muri Minembwe, bazira yuko ari abantu babana na Twirwaneho, bazira yuko bari iwabo. Ntitwumva ukuntu umuntu afatwa ngo nuko agiye mu isoko y'iwabo bwana Twirwaneho n'Amaduvu. Umuntu kuba agiye kugura umunyu mu isoko y'iwabo bataremye isoko yo mu Cibitoke, uwo nguwo ngo Murundi karamubwira ngo ntahuja, cyangwa bitaba gutya akamufata notaje akamutwara. Kugeza uno munota ntituzi ko abo bantu bagifite umwuka cyangwa bashobora kuba barapfuye. Ariko icyo dusaba no kugira ngo tubabwire ngo nibarekura abo bantu bongere basubire mu bintu byabo. Kugeza uno munsi sibyo gusa, harimo kunyanyaswa guteye ubwoba, abantu baranyagwa ibyabo, abantu bashiraho amabariyeri bagakata amataxe bakazagenda bakuraho abantu amafaranga, badakuweho amafaranga bagakuraho ibicuruzwa bahe bacuruza. Nimba ucuruza umunyu bakagukuraho iveri, nimba ucuruza isabune bakagukuraho amasabune ugakuraho isabune imwe, nimba ucuruza inzoga bakagukuraho icupa rimwe, nimba ucuruza buri kantu kose. Ibyo ko birakorwa n'abarundi, abantu bavuye muri leta baje ngo bitwa yuko hari ico baje gukora muri kino gihugu, ari byo navyo bita yuko ari pretext, ibintu byo kubesha gusa ngo ko baragenda bashakisha Red Tabara, tutarigera twumva naho bagiye kugitera, tutarigera twumva naho bayishakishije, bicaye aho ngaho gusa ico barekereje gusa ngo n'umunyamurenge ahazaseruka wese azicwa. Rero ati ariko abarundi niki badushakaho? Nawe wakinsubiza. Abarundi nta kindi badushakaho no kutwicara kudutsemba no kutumara. Wa mugambi wabo wa ideology y'abahutu y'igihutu yanyindi imwe yabinjiyemo y'intera hamwe zo kumva kuko nimbe atwebwe turi abatutsi batuye imurenge, umututsi wese ahara agomba gupfa. Buriya rero nimba utabizi bwana Twirwaneho, buriya imigambi ya CNDD FDD n'intera hamwe FDLR urabizi yuko bagiranaga n'ama agreement, ama pact bari baragiranye bakibino muri Kongo ngo abazafata igihugu bazafasha babo. Nico gitumuri mu kubona intera hamwe zose ziri mu kuzamuka zikava muri misozi ya Rurambo bakamanuka ziriya zandorera bakambuka mu Cibitoki, abo bitwa bahamada ba Efrene, abo ngabo bose banyura hariya buri munsi bacumbikirwa ku mahoteli akomeye kubera agreement bakoranye kuva kera na bya bindi byose byo kumva kuko bagomba kwishira hamwe bakica umututsi. Rero kumva kuko muri Minembwe hari umututsi, uwo ni umugambi wabo bakoze kuva kera, bumva kuko bagomba kuzica cyane cyane bashira hagati muri kakantu, bumva kuko ngo Bugande buyobowe n'abatutsi, ko u Rwanda ruyobowe n'abatutsi, rero Congo Eastern ya Congo nayo igiye kuyoborwa n'abatutsi, bagiye gushinga bya bindi baza bita ngo ni Tutsi Hima Empire. Ibintu bibaho ngaho gusa byo kugira ngo bagume bacinyiza abantu, babice babaziza ubusa, babuza abantu amahoro. Icyo tubasaba ni ukugira ngo bumve kuko abarundi bagomba gusubira iwabo. Abarundi nimba ari ifaranga baje gukorera, ntabwo bagomba kuza kuzikorera hejuru y'amaraso y'abanyamurenge ahajyameneka. Abana bacu nabo bakeneye kubaho kuko ababo bahebiga, ababyeyi bacu bakeneye guhinga bakagira imirima yabo kuko nababo bahe babikora. Ariko ntibazogenda ngo buri wese ubyuse buri gitondo ngo aze gukora rebellion, nta handi agomba kwikorera no kuza hani wacu. Ababyeyi bacu abagore n'abana bahindutse nka kujya kw'ibyasi, bose nibaze babirwanire hejuru. Ibyo ntituzabyemera. Nico gituma Fandese Matama yahagurutse agafata iya mbere kugira ngo ate ibyiwe byari biryoshe, aze kurangaza ingabo zacu zatwirwaneho imbere, ariko kugira ngo twikuraho akagacinyizo ntabwo tuzobyemera kuko bazoduhagarara hejuru mu gitondo n'umugoroba. Reka tuvuge kuri iri jambo rya P5 warukozeho bwana Twirwaneho. Biratangaje kubona buri muntu wese uzotwara inda ya rebellion agomba kuyibyarira mu Minembwe cyangwa akayibyarira mu Banyamurenge. Iyo bahagurutse bakagenda bakaja muri Nyungwe n'ayandi mashamba za terenti zihari, iyo bahagurutse bakaje mu Mutara se habuze imisozi yo kugira ngo bakambe kugira ngo barwani wabo. Ariko uhagurutse wese ngo nave muri Afrique du Sud naje mu Burundi ga yuko hari ya gihuga niho hazakorerwa buri cyose kibi,
nyamara baje gukora iki ngo baje gushaka bazariyeri igomba kuba imurenge ibi ntituzabyemera bagende babyumve rimwe n'akayumba nyamwasa yarota yicaye nagenda amenye yuko tutazomwemerera n'umunsi mumwe yuko ibyo ngibyo bishobora gukorerwa muri kino gihugu cacu nibahaguruke baje wabo n'abahopoza b'u Rwanda abo ngabo bandi mu Burundi nibahaguruke baje Burundi n'abahopoza b'u Burundi bagende baje kurwanira iwabo nibatureke twebwe tuzorwanira iwacu duhe turwana n'abacu ariko ntabwo duhe dutera Burundi nta nubwo twebwe dufitanye ikibazo n'ikindi gihugu cyacu cyose dukeneye kubaho kandi kubaho kwacu navyo bifite ico bigomba kumininga mu buzima bwa buri muntu wese yuko nta muntu n'umwe ugomba kuvusa ubundi ubuzima ngo nuko agomba kuviriya kubera kuko afite ibitwaro binini cyangwa yahawe guide n'uwo wiyita president w'iki gihugu noneho yumve kuko agomba kutwica uko yumva ashaka twarabihakanye twavuze ko tutazotega amajosi bitazokunda ivyo biyitirira bakumva kuko ni twebwe gatsina ngufi buri wese yoza agakuraho amakoma nico mbabwira yuko abarundi batsindiwe muri noro batekereje yuko kuza imurenge ho ari ugushika bakikorera izo bumva bashaka hano haracari abasore batarapfukamira bahari hano haracari abasore bahagaze bataryama igitondo na nimugoroba bazorwana kuzogeza ku munsi wa nyuma aho umunyamurenge azagira amahoro akidegemza nubwo Burundi tuzobukandagiramo duhe tugenda tukagaruka ariko tugataha iwacu rero ubitekereza kuko none hano gariho abari kurushi ngo bitazokunda yewe murashobora kuba mwihenda reka mbabwire ngo nimuhaguruke mutahe mu mahoro babivuze kenshi ariko nibinanirana bizaba ngombwa kuko muzotaha mutabishaka kandi nabyo mwarabibonye muri noro nino sikera kugira ngo muzohasebere muzatangara igihe muzoba muri Burundi musigaye muburaho mupfundi imitwe yanyu munanirwa no gukandagira hariya ku mupaka wakavimvira isoni zarabakoze ubwana 10 aribwo bwabirukanye turahagaze tuzokirwanira kandi dufite slogan yacu tuvuga buri munsi tuzarurwana nta yandi mahitamo dufite uretse kurutsinda murakoze cyane urakoze cyane